dovoljno govori da danas ekipi Loznice neće biti lako, ali pritiska domaćin sve češće i žešće, pokušaj sa distance i kakav gol! Kakva majstorija, čini mi se, Purtića, 59. minut meča, fenomenalan pogodak na Lagatoru, evro pogodak Stefana Purtića za vojstvo Loznice od 1:0. Kakva bomba sa distance, nije to očekivao Đorđe Pavličić i na kraju Loznica vodi. Radost navijača, pristalica domaćeg sastava. Stefan Purtić postiže retko viđen gol na prvoligaškim terenima i eto prednosti za domaći sastav. Dakle, 1:0 za domaćina, 5. gol ove sezone postiže Stefan Purtić, ima razloga da slavi i on i njegovi saigrači. Domaćin ima prednost, čini se zasluženo, da vidimo to još jednom sa preko 35 metara deluje i raspalio po lopti Stefan Purtić. Pavličić nedovoljno koncentrisan na svom golu. Lopta pogađa mrežu ekipe sa Uba i domaćin vodi. Stefan Purtić, momak koji je branio boje Lijepaje, dakle igrao u Letoniji 2 sezone, pre toga član pančevačke Dizelke, jedno vreme u Rumuniji, pre toga Voždovac nekoliko